Sehlopha sa maqulwana se ipitsang ma-Al-Qaeda se bakile merusu e hanang ho fela Joburton dilemo tse sa tswa feta. Boholo ba bona ba sa tswa kwallwa tjhankaneng. E mong wa bona ke ntate wa bana ba bahlano ya dilemo tse 39 Stephen Mohlanke. Mohlanke o re o kile a kwallwa bakeng sa ditlolo tsa molao tse ngata. I was in jail, I think, for robbery, hijacking, other stuff tse ile re monna ka se be proud ka tsona. Mohlanke o re o holetse lapeng le kojwana di mahetleng mo yena ha mmoho le ba ena ba hae ba neng ba hodiswa ke mme fela ya neng a hlwekisetsa batho matlo ho iphedisa. O re maemo a ile a mo qobella ho fumana tsela ya ho iphedisa mme yaba ke moo a qadileng ho ipolella hore a kampa a bolawa ke ho hong empa e seng tlala. O tsena o itjwetsa hore ho thusang ke tlo tshaba ho shwa bolaiwa mohlomong ka thipa o ka sethunya. Jwale o re ba leka ho fetola diketso tsa bona ka ho sireletsa setjhaba le ho ruta barutwana ka bohlokwa ba ho kena sekolo hore ba se iphumane ba etsa ditlolo tsa molao. Re batla hore mo community ya rona re so gore so ga rona go re gone ho bula di soccer tournament re gurume malate ya re ba bontsheng bafana ba rona gore lo tse re phetseng ka tsona se tse re rona re wishang go bona ba diphetse. Setjhaba sa Joburton se re sehlopha sena sa maqulwana se ba thusa haholo. They are fighting crime. Well, especially like taba di drugs so. Maqulwana a mang a re Mohlanke ke mohale wa bona ka ha o ba fa tshepo ya hore le bona ba ka fetola maphelo a bona. Le go koma lapeng a mang gona le mathata go tlu wa tla wa intervene gore malapa le a siame. Mohlanke o eleditse batjha hore ba qobe ho etsa ditlolo tsa molao ka ha bophelo ba tjhankaneng bo lekotsi haholo ebile bo sena bokamoso bo tjhatsi. Selwane Gagau, SABC News, Clarkston.